Hei hi All India Radio Aizolani chanchin thar achhiar tu silin sang puya Sarkar lai pinat khona kumsom pore chin chunglam COVID-19 hridan apek me ka chanchin tharngai thatu te hridan lo vek turin kan ngen chewa COVID-19 laka invenala ma lawin thada lo ula ina tomtlatin tru to palo chon pon chuak lo ula mai tomna wa midang nailo kudle mai ti file hridan lak te lo ngai poimo zelang cheu COVID-19 kan hweshia tu nei chuan rampum huap helpline number bial pakhat pani pathum pakwa pasari paret bial pali parukle pakhat bial pasari panga ba ka Mizoram tan pakhat bial pani te biak pot thei rengani tuna chuan chanchin thare longai thak thum zamang u tu kena COVID-19 result shia thar berami sangkha jasari somli pakhatin hrian kai Health Minister Dr. Arlal Thangrianan RT-PCR laboratory ladin lona district zongjong adin turin sarkarin ma ala a ruahmanna asia mek ati Assama United Liberation of Bodoland ULB Health Sompani Nimin Khan Udalguri District Andal Thomtungin Sarkar Kuta Anin Pe Nimin Khan Prime Minister Narendra Modi Hovin Sarkar Malangna Chagjok la hun taka na thozoni theinana in mukhom Pragati meeting voice somthum poriatna nei ani tu kina COVID-19 result shia thar berami sangkha jasiri somli pakhatin hrian kaya sample test zongjong zat sang ko zali somli zinga za somporet point palian positive ani Tundin huna shikai to zongjong za thi sing kuwa sangthum zaruk somruk anni a sing sari sangruk zanga sompani enkol da mani to a enkol lai mek hi sing kha sangruk zari somli pakhat tlingin mi zathum pasari dan thi pui to ani Nimin Khan ZMC RT-PCR laboratory shikai zali somni mu chuani a Truna laboratory sample test zinga somthum pariat an positive a Rapid antigen test manga COVID-19 positive mu chua sangkha zani somruk pathum anni a FIA test positive somni an ombok ani mihring sangkhat zela positive mu chaw to za thi somriat panga ani a mi noi khat zela COVID-19 na wangan ina chan to za thi somni pariat anga chut ani Health Minister Dr. Arlal Thangrianan RT-PCR laboratory ladin lona district zongjong adin turin sarkarin ma ala a ruamhanna asiam mek ati Hetwi nimena SAD conference hall minekwa sarkar mi poimo te thut khomna Health Minister hian asoya RT-PCR called he district din hunne hunma te thirin ata tolen bunani tur thule atulang ang bozui ngal cha charani thuwa soi ani nimna thu khom te chuan COVID-19 shikai na zual te enkol tur intensive care unit siambel chungchanga malakna kalme kan thir hova Aizol Civil Hospital ICU ward siamme ka thoktur nurse somni panga sarkarin alak felta ko wangin khum som chu man ngal thei tur engkim pe fel to ani thu tarlan ani a khum som dang chu oxygen gas pipeline vua fel alanga ya an siam to company ten indoor making relo te man the an be sei ani heng ICU ward thar te hi atul dan zirin COVID-19 shikai te po enkol thei tura ti ani Aizol Civil Hospital he medical ICU khum panga omeka tuna hen somni panga ti pun ani don ta relo te pediatric ICU khum pali le obstetric ICU khum pali omna pe fel ani don boka heng zongjong pe fel ani huna chuan ICU khum somthum pathum om to don ani Dedicated COVID Hospital Zora Medical College ICU khum somthum pali omek ba ka khum somni dang da bel tura malak na po tluang taka kalpui ani a ICU wa thara thoktur nurse somnga sarkar na lameka relo te ICU hi hon thei be se ni boka ICU wa thara thoktur staff dang lak to sa te po training pek bek to ani a ventilator ron vu tur company technician te chu zirtobni hian anong kaldon ani lunglai civil hospital apo arem chandan ang angin ICU ward emergency siam mek ani thule arang the ang bera man thei tura thei top chu mek ani thu tarlan ani Nimin Khan Chief Minister Puzaram Thangahovin Mizoram State Healthcare Society MSHCS governing body meeting voice somni pangana chu Chief Minister Conference hall nei ani he meeting a hian MSHCS policy period chungchang soi howani a in an kolnasum bill pek chungchanga all samjok nan MS GCS le RSBY le athakna ABPMJY chu policy period in anga kalpui thin ni in October atanga akum le September theng thasom pani chung period ani thina tun hnaya sarkar lai puin ABPMJY policy period chu sarkar kum chiar dan angin April atanga akum le March tha theng turina thakta a hemini awang hian MSHCS policy period po ABPMJY nena inzul turin tuna man mek chu kumchan bechunga tan po se ni se ti im governing body to khom chuan rela kumchan bechung October sangni somni pakhat atanga March sangni somni pani theng tuna policy man mek chu pot saya member lo ni to tan kum khata tan nilovin kumchan ve tan
premium pek ni se ti an rela ni a lo la in ziak lut velo tan po in zia lut thei nan ro man siam an rela hripui lenga wanga ngor taka enrollment kalpui chungchang har sanat po soi ho ni in hemi chungchang a hian himzo ka ro man na siam ni se ti ani meeting a hian governing body permanent member atan planning and program implementation department secretary le principal advisor te chu lak ni se ti an rel bok Myanmar atanga an sahimna zonga Longkrai district ka no te chunimin khan yang lai association in an lo dong song sangau le pang ko in rina ral kan te don son na hian central oil vice president pulal ro thanga chuan an u naw ten an sahimna zonga an belani phot chuan oil e chuan alo boi pui chun jom zel don ti asoya atu lang zel le an mamu ang zelin oil e chu ati chuak zel dona an thi sen jom pui te chu real drama anon an phal lo ati ral kan don sona hun hi sangau RD block huam chunga ral kan te ko mek tu Lai Autonomous District Council Chief Executive Member Puvizir Sang appoint ko in ral kan te chu an thin lungin an unaw te an niti apom thuwa soya har satna an to chu an har satna ani ti an pom thu le boina area an ramin mel tharam hu ma chuan thamong takin mani in pui bel an niti hri om turin acha ani hre thechina nimna Longkrai district ra kalu thi mi zavel ani a Longkrai district ra kan sang ni za seri vel anom ta ani Mizoram Sarkar and Khelo India scheme noya khelmual phulema pha jingami molung thu MSSC complex a nimin khan lungphum phum ani aizo South 3 bill to MLA Pueflan Moile Sport Youth Affairs ICT and Tourism Board Vice Chairman Puti C Pachung ate antelani Mizoram State Sports Council complex molung thu synthetic football turf siamna turatan Sarkar lai Pui Ministry of Youth Affairs and Sports noya Khelo India scheme chuan cheng nu zanga apompui to a hen ha thok tur hian Record India Guwahati te than ni in work order po pek ani to ani chanchin thar hi All India Radio Aizola tanga puan ani Assama United Liberation of Bodoland ULB Helsom pani chunimin khan Udalgiri district a anral thum tungin sarkar ku ta anin pe hel in pe zinga parukhi Kokrajhar district ani a chirang atangin pali le Udalgiri atangin pani anni an vai hian Guwahati lama ven himna khawtak nen thon ngal anni Nimin Khan Prime Minister Narendra Modi hovin sarkar malangna chakjok le ahun taka na tho zoni theinana in mukhom pragati meeting voice somthum pare na nei ani a ICT bechana siam proactive governance and timely implementation in mukhom a hian sarkar lai puile state sarkar ayoten tela in mukhom na hian project pare thlir tani a hengjinga pali hi Union Ministry of Railways noi ni in Ministry of Power noi pahni le Ministry of Road Transport and Highways le Ministry of Civil Aviation atangin pakhat veve anni heng project hi cheng viable se singa chuang sen na ni in Odisha Andhra Pradesh Bihar Jharkhand Madhya Pradesh Maharashtra le Haryana te kalpi ani a pragati meeting a hian project zani somko pasiri thirlet lawni to in heng project a hian cheng viable sen nuai sompali point pathum poko chuang sen alawni to ani Maharashtra chon Rasuna sa wangin mi puinun phunga khailakna sa he a Rasuna sa hian mun tam taka tuya tiliana hei wang hian chen na in bung role thai china munte achia nia thudon ani state sarkar chon Rasuna satna munte chu uluk taka bil turin sarkar hotu te ahria tir to ani state water resources minister Jayant Patil chuan Marathwada to in harsana tokte tan chomdol na ape a tuilena wang hian Marathwada division na CET exam po son hlatani a Minister of Higher Education Uday Saman chuan exam huntur hi lapon chian ani ang ati chanchin thar cheti topna na tang pui tukina COVID-19 result share thar bera mi sangkha jasiri somli pakhatin hrian kai Health Minister Dr. Arlal Thanglenan RT-PCR laboratory ladin lona district zongzonga din turin sarkarin ma ala a rohmanna asiam mekati Assama United Liberation of Bodoland ULB Helsom pani chu Nimin Khan Udalgiri district a anral thum tungin sarkar ko ta anin pe Nimin Khan Prime Minister Narendra Modi hovin sarkar malangna chakjok le ahun taka na tho zo ani theina na in mukhom pragati meeting voice somthum pariat na nei ani chuti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani